panagbiyan. Nagimbag tiyak serbi ti Dios sana ayan. Naragsak uray kas anuman panagbiyan. Sa dinuman apapanak, sa dinuman apagnaak, Espiritung kanayon sumipsibay kaniya. Isut mangted dipigsak, kalnaken tiliwliwak, no umapay dakes arik na. Sana ayan. Naragsak uray kas anuman panagbiyan. Nagimbag tiyak serbi ti Dios sana ayan. Anuman panagbiyan, di panagayat ti Dios, jak pulos amarukot, inaldaw marikrik na ti inak panagbiyan. Umay man ti todo, kalgawen no bagyo, dinto ang balbaliw ti Apo. Balba